Danas idemo posaditi jednu voćku, to jest presaditi, gdje je bila jedna stara kruška koju je nažalost ove godine nevrijeme iščupalo iz zemlje. I sada je vrijeme da posadimo novu voćku. To će biti šljiva, jedna stara sorta. Ovaj korijen, super sam napravio. Super sam ja to sad napravio. Odlično. Odlično sam ja sad to riješio. Sadnica je ostala u ruci, a korijen je ostao u zemlji. Fenomenalno. Baš sam sretan. Šta je tu je? Tako, našli smo drugu. Ovo izgleda mi isto kvalitetno. Samo malo više opresa. Ovo baš bio dubok korijen, ne znam kako tako velik. Se ne čini da ima, da ovo ima puno kraći. Manji, ali dobro ima. Dobro. Tako. Tako je. Sad ćemo mi nju posaditi tamo, samo prvo moramo rupu zatrpat staru da bi mogli novu biljku posaditi. Tako, sad su stigli. Sad treba to sve zatrpati. To sam malo spalio korijen da ne raste više na nju. Sad ovo treba sve u rupu. Zatrpat rupu. Čujete li taj zvuk sela? Ima životinje. Guske. Pogledajte tamo, pogledajte. Sad mi vi recite, da li je ljepše sjediti u uredu, gledati u zidova ili ovako, gledati prirodu, slušati ove zvukove. Procijenite sami.
ali kažem, svako nešto voli. Zato svako ima izbor. Šta želi, šta voli. Žao mi je ove kruške što je tu bilo. Jako stara kruška, ali jednostavno pijavica ju je iščupala iz zemlje. Ostalo je samo dio korijena. Nije bilo spasa. Koro. Donekle poravnati. Ćemo ovdje staviti zatrpam. Čujte zvukove životinja domaćih. Razgrnemo. Sješće to svejedno sad po zimi bude sjelo, zato neću poravnavati previše jer će sjest. Ova kakva zemlja. Guce, šta je guce?
život se mene čuju. Da se javljaju. Moramo ravnini ovaj tu posaditi. Možda čak i ovdje malo više. Tu. Posaditi. To je ta ravnina. Da ne treba preduboko saditi. Super. Isto sadim sa ovako ćemo. Ovu dozgora ne. Nećemo. Malo ćemo ovako pritisnut. Ne previše. Ne previše. I to je to. Samo lagani. To je ta ravnina. Tako. Most pituri. Hladno je. Sjever dosta puše. Pa je hladnije nego što se čini. Nego što temperatura pokazuje. To bi bilo to, posadili smo